kajingwan yang kenduk kajongi mutasni nak kalian jauh kaseng. Long bahadin mengioi lembah kilat kota kibo apa ke Ministry of Home Affairs jauh ke Sorka Kemi. Kalau penpai ke MRSS Amendment Bill jauh senem arca aku yang kepala pas dekat Legislative Assembly jauh kejelak. Bagi kebau Gubernur berim untuk kapor lapha yang kini ngambil syaka Ministry of Home Affairs. Di kakumka jinyoi kajongi lembah kilat kota kapor baka muka taka MHA kelapa itu kabil kelapan pai kelai itu kabil syaka sorkar jela haringkat kikat tu kan ikliki jingkento di kenang ban yashai babalik MHA kapa yang ni kabil syaka sorkar jela bat ke baka sorkar jela kan le kalau kan ni jingkento lani ka observation joka MHA ngilayo bani kendu ya sembut menteri rangba joka jela ba Persatuan Tungsung ban keli ya kata kajing batha lani ke direction joka MHA dia kajing keren ke jongi nak kaliang jongi ba Persatuan la penpau ba kaladon ke city ke Belawan na po ke MHA haringkat kajing penpai ta kabil bat hakata ke city ke MHA kala batha ya ke sorkar jela ba kadai ban revisit ya kani kabil ya kepala pas saus nem arca aku ya bang geli ya kidau kiba kita kidau kiba ke MHA ka ai ban penpai kelai ya kani kabil nak kaliang jadi sembut menteri rangba la penpau yang ni ba ke MHA kadon kata reservation by day bakumnu bak sorkar jela kan menteri kami kini kendon banbu ya kita gigit lani ki kherdop ban check lani ban regulate ya kajing rong jingmi jong ki priyo ki bawan ki wei pat ki jela sakani ke jela jong ni ti ila pentip ru yang i ba ka by day ba kani ka kam nak kaliang jong sorkar akini ki sngi ki ban sawan kan sakot ya kajing yalang ya ki stakeholders kemudian ya ki sing halang ya kiseng sai tertib ki rupa mat jela ban ya keren alor kan di city ka balayo na MHA bat ban thawi kila kelenti bakumno ka sorkar jela kan jubab ya kan di city lane kai ka ba maka ka hab ban le kenang bangin la ban penting kena ba kan ka bill ya ka bala pas usnem aca aku on la ban pentri kam lane ban yo ya ka send do governor ti nakaliang ka jongi ngi lapan ru ya ka city ka ba ya kabak MHA kalau hak nama nak kalian jom sengin yo ban ya pet benya ya kita ki observation ya kabak MHA ka ai kenang mengin la pan ai jimut cha sorkar jela ke kabak ka sorkar jela kan le na tentang bahatam ya ka kenang ban penting kenapa kini bil kan trekam jadi kajingnya keren kalau kata nak kalian jom sembut menteri rangba olah pentip ini bah ini kisngi ki bah kemat on sakot kanongrem ke pakaseng ke jeng adu kostang kalong ba kani ke bil kamdan ni kita ki berniat ki bala ante rakam ke jinglum kertap jong ki beri ke menapa ke bangi ni yo i lamba kani kaan kalong ba kadi nak kata register ka ban bu jingken ni kinong sawan kamde ke register ka ban bu jingken ni ki beri ke bawan na saba namar hakani ke marasi aja khadri unde tan ki beri ke menapa ke ban sa bu jingken kinde ki jongi ki bawan ki wi pat kisno ki ban wan sawai hakani ka khamtam me hakko nong ba slo tengi ngikan bakani kaan kanom trikam dulele do ban berking yang tak jingrum kertap jong kibri gimna ba ki bangi kwa dek amendment bill jong senam arja akho tengi la penpaw ya kata khmat jong u sembut menteri rangba bat nak liang jong uru la ong ba ka lenti ke banyak syahmat juga sorkar jela ka de penting kenapa ka amendment bill jong senam arja akho ka de menteri kam di seng halang di rumah mat atau jela banyak keren alor kan di city ban hadin kata le sin nak leong jong sengin salah ban om dan penjumpa ki kita ki jing ajing mut ki mangi ni nak ban ajing mut sorkar dikata ke di jing keren ke bagi keren mentang si bat habai dei bat ba KLP na marka kumbagalongi nak leong jong sengil ong ba ki don artli ki jing doa ki jongi ko we galong ba hadin ba resolution la pas osne ajak hak kendai ka sorkar jela kala pha itu resolution syaka sorkar kemi mandawa bade menteri kami KLP tinggilah keliru kai ke bajai KLP kena kenma kini ki syua ke election hadin ke election syua ke election ngilawan badi kendu sebut menteri rambak angkat itu kajing yaki ang tiap kerdop jang sekretariat atau kesngi la pula rengi ba menteri rambak angkat bad ki cabinet minister kin salit badi kendu yo home minister bat yo prime minister jong jalan jong ka ri India tila pentip ini ba chief minister haringkat bagi minister kelaya kendu ya hadu yo prime minister jong ri India bat habai di ba KLP hadu mentang hadu tak ani khidmat ka sorkar India kampat ai ba ke basyai lakam menteri kam ni tina kalian ka seng sa sisian pat ngila banjur ngila ong yo sembut menteri rangba ba ka kamram jong sorkar jela bat jong kayim do par thau en bi baru kawel ni kin ru khomut ki amali kamde ban cukut tang apa-apa se resolution ringi kwa
bak sarkar jela ka di penyelam nakhmat ban penting kena bak sor ban pen sutu ya ka sarkar kami bo balai kum ka jela pat kum kirit pat kani ka jela ka jong di don kam ya ka LP ti na kaliang ka jong sebut menteri rapa ula ong ingi ba kajing ya kajing ti kajing khang jong ka jong yo jong ka sarkar kami kampat kut na kaliang jong ka sarkar jela kan nang yele ban pen kenma kan nang yele ban kentu ya ka sarkar kami bahkan menteri kami ke LPD. In the meantime, makani ka agjo ka poru yang amendment bill jong sedang acar ko ka sarkar jelakan study batkan sakhot yang yiru pan ya keren bat ban ya jing mut kalau tani ka jing tho ko lawat ko damage kata ka jing keren jong ni